O, dosta veliko. Odmah otvaraju manji kamen. Malo ste zapasali. Pusti ga samo ove dole. Ove noge. Dobro. Voda me drobi ga tu. Moram. Ajmo dalje. Ajde, goni. Ajde, sad je dan, nije za mene. Ajde, sad. No, čekaj da mi tu malo raskrčimo. To ti nešto znači. Ajde, dečki, spušća doli prema namini jer ćemo trebati poći s njom gornjom stranu. Formiraj. Formiraj. Ovo se zove grupni rad. Molim. Našu litnicu, tijelo je nas ovdje. Neće kamen po tebi, samo ga ne puštaj. Samo ga ne puštaj. Može. Prema gori idemo s njim. Nema puštanja. Ajde, ajde sad. Nema pincom. Pincu pod... Ajde. Podbadaj. Ne piši ti s te strane. Nema puštanja sad. Pincu samo. Samo pincu. Samo ovdje ispoda. Rukom i nema puštanja. Nema puštanja. Nema puštanja. Tijelo ga nosi ako treba. Kure. Nema puštanja. Odlično. Samo malo, gospodine, stali ste na stazu. Ajme, majko. Dobre. Ali more. Ali lagano, nemoj trzati. Sad ovdje treba da... Evo vidi ovaj, prio, ovaj. Stavi ga na kant ovdje. Pogledaj, ovako ga na kant stavi, kao što stoji. Ovako to ubacite. Jer ja vidim da imate da onda to svi na miru učinimo i onda poslije toga idemo ga završiti. Ajmo. Koji veći. Oko križa ima dosta kamena ovdje u donjoj zoni. To treba sve prebaciti gore. To nema Ajde. Ajde, još malo. Ajde. Dobar, odlično. Neće tamo padi na njih. Ili će si... Hej! Gleda malo gori glavu. Ništa nije gleda. Čuvajte. Čuvaj tamo, ajmo. Ja sam doma. Čuvaj tamo, Čuvaj! Nemoj se. Ovo bi reći, daj kjul unutra. Tako, kjul unutra, odlično. Dobro. Šta mi je ovako stavio? Ovo je tukio što je. Ima kako odje. Kako ti to misliš? Šta samo misliš? Spusti. Ajmo ga reći da ovo bude doli se nađe. A da Ovo je nikako kaj na balonu. Čuvaj dalje. Čuvaj dalje. Opet ga